Nadiri sa screen kung gusto po ninyo makita. Sa ikaduha nga pangutana, sa miaging tuig, adunay kontrobersya kabahin sa pag-apod-apod sa ayuda tungod sa epekto sa COVID. Nakadawat ang syudad og alokasyon nga mikabat og 728 ka milyon ka pesos og nagsugyot nga baylo o pinasikad sa balaod ang matag usa sa 728 ka libo nga tawo sa o individual sa dakbayan makadawat sa usa ka libo. Nasayra nato nga dili hingpit ang pag-implementar niini. Kung sa imong termino isip Vice Mayor makitaan sa Commission on Audit o Department of Budget and Management nga questionable ang liquidation report, depensahan mo ba o pamatud-an ang accuracy o pagkainsakto sa report sa dakbayan isip magbalantay sa panudlanan sa dakbayan? Nganong depensahan mo man o nganong dili? Nakamoy 30 seconds to prepare. Again, once again, no? Atong second question, kung sa imong termino, isip Vice Mayor, makitaan sa Commission on Audit o Department of Budget and Management nga questionable ang liquidation report, depensahan mo ba o pamatud-an ang accuracy o pagkainsakto sa report sa dakbayan? Isip magbalantay sa panudlanan sa dakbayan? Nganong depensahan mo man o nganong dili? Alright, para magatubag o magahatag siyang duha ka minuto nga response sa second question, ang una mga tubag kay si Ma'am Inday Dahino. Definitely, I will really support if there is a COA investigation o naay mga kakulangon din na. Definitely, I will really check whether kini siya nga plastar accurate ba gyud siya. I used to do that during deliberation of the budgets. So muna nga, dili pwede nga ang kwarta sa katawhan gamiton sa usag-usa o kinsa na mga tao nga naghawid o gitagaan og aturgo sa pag-distribute anang ayuda. That is for the people nga nanginahanglan. That is why nga kung naa kita din na, if given a chance, nga mahimot ang Vice Mayor, I will really see to it nga kini mga plastada na ay mga guidelines o na-follow ba gyud na siya mga guidelines because again, ang kwarta, ang mga official like the Vice Mayor is very highly accountable for the public funds nga atong ihatag sa katawhan. So I believe nga kini nga mga problema kung naamanggaling ni siya, ako gyud kining susihon para sa katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Daghang salamat Ma'am Inday Dahino. Karon panahon na ni Ma'am Jocelyn Rodriguez. Duha ka minuto, Ma'am. It's not a question of, imong i-prove or imong, what you call this, imong isulti, nga nasakto ba or dili. The most important part, function of a vice mayor is to oversight function. Oversight function, meaning to say that, for example, right now, with Councilor Inday Dahino, how many supplemental budget, 9 supplemental budget related to COVID, never heard in public hearing, never heard in committee hearing. That one is questionable. Pag dili mo agi sa proseso ang mahitabo, questionably yun in the end. What happened to the 768 million given by DSWD of national, supposedly 1,000 each ang matagaan, a maximum of 4,000 per family? What happened? The least not coming from the barangay, the least coming from the city, and we do not have complete list of these constituents who need the money. Ang importante that we do the proper process. We do our job as vice mayor nga kini before mahilabtan, mabusahan, agi gayud og proseso. Because 9 supplemental budget, I tell you, not heard. Walay public hearing. Very wrong. The proseso in the city council, perting sayo pa. Sayop, sayop,
sayop. Thank you. Before ta hatag si Ma'am Dahino sa iyang respond, atong i-remind ang atong mga kandidato nga aduna lang kamoy 2 chances to rebut each other. Karon atong hatagan og panahon si Ma'am Dahino kung nakay rebuttal batok sa iyahang tubag. Talking about the process, sayop. Again, si Councilor Bebot, dili siya ga-attend sa mga hearings, committee meetings. And with that, unsaon niya pagtanaaw nga sayop or unsa, nga dili man siya ga-attend. Mo na problema karon kung dili ka mag-attend, you do not know, you cannot gather information so that you can also, you are part of the council, so you are supposed to get the information so that you will be able to rebut, you will be able to raise your concerns for the people. That is why nga very important kung naa di ay budget or naa ay committee hearing, you are supposed to attend whether or not you are majority or minority. Your function is to follow, your function is to attend the meeting or hearing para ma-voice out nimo ang imong gusto, para nga ang tanang tao nga imong mapangutana because naa sila dina imong mapangutana para direkta ang imong question para nga masulbad ang imong concern. Thank you. Ma'am Rodriguez, na kay hatag ang respond, na kaya 1 ka minuto para maghatag og rebuttal. Sayop. sayop. You know what? In the first place, there's no public hearing. In the first place, there's no committee hearing. How can I attend when there is none? Wala. So, ang akong buhot ipasabot, how can you be attending your committee hearing? Nga wala magagipahigayon. You are the committee on appropriation finance. But then, dili ko maka-attend kay wala man. And then you're telling me, absent ko? I made a research. I always study. Muna'y problema na ko kay I study, I make a research, and I found out, 9 supplemental budget nga wala. COVID cases na wala'y public hearing, no committee hearing, one of which, 658 million para panghatag sa displaced worker. Pero wala'y natagaan. And I don't know where the money is going. In fact, one Xavier University professor, I help makabangon balik hasta yung pamilya nga makabalik og is trabaho. Alright, for the last time, Ma'am Dahino, kung nakaihatag respond, panahon nimo para ihatag imong 1 ka minuto nga response. Again, you cannot give a supplemental budget without process. So there should be a process. The process was already done. Na ay meeting, na ay question, the budget officer was there para mutubag nganong muhatag tag supplemental. I don't believe nga wala na siya yung hearing because that is part of the process. Thank you. Kung napay ihatag nga respond, this will be your last time, Ma'am Rodriguez. Process. Sorry, Mr. Steve, salamat kaayo. I forgot to thank you. Kung naay proseso, walay kagubot. Pero, dako ang kagubot, kay walay proseso. It's very exclusive. The city council is very exclusive. In the sense, sila ray gasabot. Kami, minority. What is our role? Diyan sa city council, pagkaluoy na mo. The rostrum is headed. Ilan ang tingog madunggan? 1 rostrum, 1 microphone, majority. Minority, walay tingog, walay rostrum, walay microphone. So, og mag-meeting mo, Councilor Dahino, make sure, ngayon bitaw ni mo, ang uban, minority, because they are afraid to be questioned. They're afraid, asa nabutang ang kwarta, because until now, without the public hearing is different with committee hearing. Public, we invite those civil society and other groups. Thank you. Okay,